بطيباتي چاره سرکردن مسئله کرد خاله هری گرینگ یا به هلبجارتنی آنکو خاله که هری گرینگ یا به هلبجارتنی اجی لورا هم عالی حکومت آق پارتیه دبیجه دنوا 21 سالاده اوان داویل ردو انکار کردن کردان آنی و هر وها بطیبتی ردو مسئله اسیمیلاسیون وان بداوی آنی گاون گلک دموکراتیک آویدن دست به چاکسازیان آنکو رفورما کرن جبو مسئله کرد لباله عالی اپوزیسیون بطیبتی هم یه هدف آنکو یسپ و عالیه دن یه جهه پی بطیبتی هم دو پیواجوها چاره سریه ده همچه دوی پیواجوها ده رخنه لکه دکه رخنه لحکومت آق پارتی لسیاست مدارن وان دکه لی دوی پیواجوها ده هفکار مجی گوادن وجی تماشای کروانجی گوتن بطیبتی دوی پیواجوها ده کی جان عالی چه سوز و وعد ده کردان ام هنه که سریع راستینه لگل مهوان خواه مهوان ما برس علاتین فراته پارلمنتری بری آنکو سیاست مداره بری هم خیراتن خیر خواهده رو به خود جوار از بیاد زفت کن بریا برنامه هم هنه که آخوین بطیبتی سال نوتا نه بسا سال هشتی و نها نوتا و پارلمنتری کربو بطیبتی جوی روژه حتی نها ده همو هل بجارتنا ده مسئله کرد آنکو پرسا کرد وکی آموره که آنکو دنوا همو بانگشی خباتن هل بجارتنا ده تی آخافتن خون چا دبینن بطیبتی هر دو آلیجی پرسا کرد دما کو داخون لباله د تالیه د پشتی هل بجارتنا اف مسئله هر وکی خود مینه اون چا دبینن دنوا وی پیواجوی ده پیشیا اواخر اخواتنا خود سنکی قایلم تمامی تماشوان می هیجانا سلام خو پیشکش بکیم جگیش سلام بوی دست بکیم د Türkiye'de yani devlet Türkiye'de pesgereka en mezun, en bilin, en düzeyde pesgereka Kürde. Bale, şu an pesgereka ki maka hemu pesgereka. Vakidin aburiyu, siyaset medar, pergala sistema Türkiye tevle servi meseleyi. Kuvveti bir mesele anlayka hatta ku hal nebe, çel nebe, baş nebe Türkiye yani evi bir evaneka emdibin problem. باویداد وی پروبلم بخواه دوم بکه دوام بکه هره لبری واجی گود پیشیا کو وقت از دما ازالا پارلمانتری متکر به ازالا دو دونمجی دو دورهجی من آلیکاریاوی تکر سروکی گشتی پارتیا ana vatanı دوی درده ام هفرا گلک خرد از اوشا زف او بو genç ve bejin evida sekini belin Lebeli naha de peyviraji siyasete Türkiye'yi halk bu herhalde özel insanaki liberal bu, demokrat bu. Jikurda jizaf hastikir. Kayıl Kurd bu, Kurd bu. Beli yani Ali de, Jali da Kurd bu. Uji verneşad bu eji Kurdum. İja kayıl bu be çeki, be vi mücadele, be terörü, be hevra yani او بخوا به آشتی حل بکراوی مثلا نکا مثلا ویا امزن افول لسروی زرق سکن دپی ازارک وقتی اقتدار هاتن اجا اقتدار هنه کی پیجاشون هنه کی فاشیزم کتن فاشیزانا به مثلا کرد گوتون ناخیر اما به سلاح حل بکن اما به چکا حل بکن اما به باسکا خوا چکن اما بکشن اما جورته هیلینن بی مثلا جورته هیلینه yani de dema kurt beri çerdikir varak çebu İca evcin neçu seri de peyviraji Kürcü civanı Kürdu de vi coğrafya Türkiye'de coğrafya tamamı eva navinda bele de ve deri de Kürthenin yani 45 milyon eski Kürthene bele sarasara dünya helbet avkas yani ku vakti hakkı nestinin vakti hakkı siyasete xwe nestinin hakkı demokrasiye nestinin wan kabul neki evci kabul tamam پرس اوج خو بله نه گلک سیاست مدار ده بیژن هون کردن بله هون هنه امی وی پرس کری که جد پارلمان توی ده چاره سر بکن بله بطیبتی چما پشتی هل بجارتنی پرس کری که خود مینه بله بیاوه şimdi de sebep eve tabi Kürt de hel bejart peşiya hel bejartına da tev devin biray Kürt yani Kürt de biray mene em behevranın hem hevalın ام تو فرقه کی ما بین آمداتونه ام گیشی مینا هفن هم برای منن یعنی بوید به زمان عربی کن بار وارد گود ایجا تیجی وارد میشن ام گیش وارد می جواب حسن ایجا قوات هر بجارتن خلاص ده دنگ مدستینه رای مدستینه باشه دبیت المال خو دبی از همه هونتونن tamam de çava davil ve siyaseti davi çerve دوی دم هنکادا کو وجی بحث کرد وقت AK Parti کو تازه هات
Tayyip Bey bir taybeti de mesela Kürda psikolojisi yavida geleki tişti başkanı. Her vakit demokrasiye, her vakit zamanı Kürdi peşa zamanı Kürdi vekir. Tabii. Bir zamanı Kürt ku biminin ev xwe derxin, rojname xwe derxin, di televizyona da televizyona wan hebin mijûr du aliye da gelek alîkarî ki mezin kir. Lê belê got ez ê bi aşetî jî çê bikim. Di wî meseleyê da heta bi serok ew re serok Barzanî re cihanî Tirkiyeyê bu ara mijûr bû tekilî çêkir, tekilî bi teşkilatê bi Herêma Kurdistanê bi taybetî birê Herêma Kurdistan tabii bu ara mijûr bû. Dixwast ku yani belki aktorekî yani dixwast ku ew jî vî navê de bi wasta wan jî belê aştî ji bana wî bû yani çêkir. Pir tiştek xweş bû. Tev jî Kurdê di Tirkiyeyê de tamamî Kurdê Tirkiyeyê ji vî mesela zafkê xweş bûn. Memnûn bûn. Heta ji wî aliyê jî dengê xwe daîm dan ew ê. Belê. Dan AK Parti'ye çekin. Hatta pişti 10 sal şunda yani de peyvira yavaş siyaset değişti bu her anda. Siyasete wana guheri liser siyasete Suriye'yi tahmin dikim cive derece ev cida bu. Bu vakti ev cidati çey bu. De peyvira jî başe kunhaji emlê nerin ewi ku tekiliya xwaya bi partiyê faşistê Türkiye'de bana tekili çekir. Her vakit Bahçeli buyura tekili çekir. Jaliki da tekiliya dineci her vakit ulusalcı emdebecin civarı evci Doğu Perinçek. Mesela bu ara çekir. Evana hem faşistin hem gayri kesi kabul nakin. Tüccarı hatta yani Kurmanca, Kurdacı kabul nakin. Yani Kürt kuhenin milletteki ve milleti kabul nakin. Daha devir de. Veci ku demek o bi taybeti ser kumarı Türkiye politikaya ki bu sa aştiyana bire ve devir Kurdan jî destek didane, piştgiriye didane. Li gor ve ew piştgirî heger ku ev gavên demokratîk bûnê, gavên reforman, dema ku hindeke rawestiyan, ew piştgirî qels bûye, yani Kurda beşeke jê vekişiya yan çend rewşa niha çawa dixwînin? Kürt bi taybetî yani beşawana firjî ji vî politika ji siyasetiya ku siyasetan ha dest pê kir, AK Parti jî ku vana ra hevaltî kir, ew jî ket ser wî fikrê ku wextê çêkir Kürt jê xeyidin, jê qetiyan. Yani Kurdê mesela bar Kurdê em dibêjin ji gayri HDP, Kurdê dinê jî henin, ew Kurdê em dibêjin mütedeyyin, Kurdê mütedeyyin. Yani war hinekî ew çêdikin. Belê. Ku tamamî bi Tayyip Bey rabûn, devamlî pera siyaseta wan bi wê re dişiyo, niha ew gê jê xeyidine jê dûrketin. Li ser sebebê demokrasiyê jî dûrketin, li ser sebebê ku me qebûl nake ji wî dûrketin. Mesela mevxwe jî gelekî alîkariya wan dikir, destek da wan, em niha giş wan qetiyane. A divir de. Belê. Heger Kurd ji em bêjin AK Parti yani beşekî Kurda jî dûr ketibin. û ew beşî gerek cara rexneya li CHP jî dikin. Li berê CHP jî dibêje em ber bi desthilatariye ve niha diçin. Ew kesên ku ji jê veqetiyan, ji hikûmeta AK Partiye veqetiyan, biya we baweriya we sadê sed bi CHP tê û berê xwe didin CHP yan ku derê ne û ku derê dimînin? Ew niha divî mesela hanêka da qismekî wan bi Davut bi hev re bûyranin, qismekî bi Alî Babacan re ki Alî Babacan ew jî aynı siyaseta fena Özal yani dibe ez evim liberalım. Dibe mesela ki demokrasi dixwazim. Davutoğlu jî aynı var dibe. Temel Karamollaoğlu ev jî var dibêje. Partiya wî jî Saadet Partisi. Yani Kürt buna perçe dîs. Belê. Van Hersiya bu açın sozdan. Cumhuriyet Halk Partisi ku em dibêjin Halk Parti ew jî bi vî awayî yani ji bana demokrasiye, ji bana azadiye, ji bana biratiye divê de bu hem fikir niha. Yani divî mesela hanêka da fena wan partiyê dinê divê ez were fikir nakim. Fikra min ku ez werim ez ê demokrasî bînim. Ez ê heqê wan çi ye heqê wan em ê li ser wî bisekinin. Aynı ev tişt hikûmetên ev tiştê ku hikûmeta AK Parti ku berê tiştê digot ew niha vana dibêjin. Tamam. Niha CHP wisa dibêje. Belê. Dûvretê wisa bibêje. Valla nizam eger gerek var bêje. Yani em daîmî tên xapandinê. Yani em Kurdê Türkiye çünkü zû siyasetê seçimê de tên web didin me, soz didin me, bext didin. Em jî bextê wan didin tamamê dibêjin. Paşê jî wextê îşê wan xilas dibe. Pişta xwe didin me, divê me li wan negotiye, me li wan gotiye. Tabii bu goranê siyasetê ku wextê nebêjin ew jî ixtiярê winda dikin.
برس علادین پرسا داویز بکم نه دوی پیواجوا هل بجارتنی ده هون روشه چه دبینن روش هکن ها دخی ورد خی ترکیه اوی بگهره فنا اختیار هنکا وی اختیار خواه ونداب که ورد خی ده پارلمان تو ده محقق ونداد که ده سیاست سرکتی داجی ده وی داره داجی فنا دما بره çünkü Kürt pişkirek nadinevê fena berê bi Tayyipêranînin jê xeyîdîne Dûrketine ku dilê Kurdar hev bike bi wan ra yani tekîlikî baş çê bike mümkün e belkî bisin lê feqet di vî ewê de pêşiya yani 14-15 roşûn de me wer dixuye ji serî yani ji ser pêncî zêdetir ev muhalefet qezenç dike wer dixuye بله مخالفت بله برس علادین فرات سیاست مدار بر پارلمانت سیاست مدار دام بیشتر پارلمانتری بره زور سپاس مالا واقع زفن سپاس کی مزید تشکر ederim تمامی تماشاvanı K24 emdi bejin em bejin Kurdistan 24 bale evjidi be Kurd 24 tilativavi em tamamı temaşavanı var selam hürmet ve hacanı peşkeş dikin şev başı ve gişler mala واقع bale bineren hejad ve beşede mehvan ema bres alatin fırat bu siyaset medar